Iya. Habis bakar-bakar kita jalan-jalan guys. Rolling malam bersama tim Petrus ID. Rolling malam guys. Ada berapa motor ya? Ada 14 motor ya. Oh, itu ya bagian kenapa racing di depan guys. Kita standar di belakang aja. Oh, Rizky. Lori santuy say. Wis Putra dengan ketapannya SC.
Kita balik kiri guys. Anda Melon lantas tuh elok rolling 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 Ricky Mel Melon rolling kan Melon rolling sip. SC Project. Buka lah. Geber. Wes. Ada yang isi minyak dulu guys. Isi minyak dulu guys. 50.000. Paling kita rolling ke Sudirman. Gak tahu mereka speeding apa enggak nanti. Kita ngikuti alur aja guys. Lima puluh. Dapat 3 batang guys, 4 batang.
Vario guys. Udah mulai buka guys. Slow. Rizky Anggana guys. Si Denny. Mana sepatu? Safety sepatu. Mulai mereka main-main guys. Sudirman guys.
Maroko guys. Udah mulai mereka. Cuma ngetes gas aja mereka guys. Wih, rame guys, Sudirman guys. Ampera guys. Karangga ikut NR. Inilah mau Ampera Palembang guys. Wih, ada yang bucin. Wih, Ninja guys, super keep. Denny pakai sandal jepit ya. Kehabisan nih. Gede
gede punya ya guys. Kan pada ngobot. Udah ngobot mereka guys. Udah mulai dia. Mereka pada mulai guys di depan guys. Masih rame guys. Sekerekap. Karangga balik ya?
Angga sama Denny pulang guys. Hah? 20 lah. 20. Untuk pegangan coy. Jadi Kak Rangga sama ini Denny. Kak Rangga sama Denny balik. Kamu kawan kakak Siko tadi? Iya, hilang dia. Tadi kan Di belakang dia. Di belakang. Enggak sama Kak Denny. Oh iya sama Kak Denny ya. Berdua sama Kak Denny. Depan. Di depan ini deh. Hah? Kamu Kak Denny tadi berdua. Kejar-kejaran mereka. Ngejar Kak Denny dari kawannya. Balik Kak Denny. Seko guys. Ardi gebar. Jaga bareng lagi guys. Seko guys.
mereka ini mau ngetes motor lagi guys di Jagabaring guys. Balik pegawai ya, Pin? Balik pegawai kau? Baru balik? Ada polisi guys. Polisi tidurnya guys. Arep guys. Wes, arep guys. Pada speeding mereka guys. Speeding lah.
Paling lurus mereka deh guys. Lurus mereka guys.